Amakuru ni menshi mu ikipe ya Gunners. Reka tuyahere ku musore mutoya cyane witwa Max Doman. Imyaka 16 yonyine, uyu muhungu akomeje kuvugisha isi y'umupira w'amaguru. Uwitwa rero Thomas Tuchel cyangwa se Thomas Tuchel bamubajije kwitwa Max Doman, aravuga ati uyu muhungu witwa Max Doman ni umuhungu kabisa uri fantastic talent, cyangwa se ni umuhungu, bivuze ko uyu muhungu witwa uyu mugabo witwa Thomas Tuchel avuga yuko Max Doman kabisa ari umuhungu ufite impano idasanzwe kandi ashobora kuzavamo umukinnyi ukomeye. Arangije avuga yuko amahirwe yo kujya mu gikombe cy'isi aracahari. Ubwo nyine urumva kumuhamagara kugira ngo azaje mu gikombe cy'isi aracahari, nubwo akiri mutoya kandi atari regular starter mu ikipe ya Arsenal. Buri gihe muri Arsenal Thomas Tuchel ntaramushyira hanze mu bakinnyi ashobora kuzifashisha. Avuga yuko agifite amahirwe yo kuzahamagarwa nubwo ngo akiri mutoya. Rero umutoza Thomas Tuchel avuga yuko ngo aracyarebwa nk'umukinnyi ushobora kuzahamagarwa mu gihe kiri imbere. Ikintu cyo kwibaza rero ubu ngubu, ese uyu muhungu witwa Max Doman birashoboka yuko yahamagarwa mu gikombe cy'isi akazajya yari mwana mutoya kurusha abandi? Kuko uburyo arimo kugenda yitwara ngo Arsenal igomba kuba yamukinisha imikino 5 ya Premier League kugira ngo yemererwe kuzambara umudari. Umudari ni ukuvuga ngo Arsenal iraramuka itwaye English Premier League, ikaramuka nyine itwaye trophy, Max Doman yajya kugira gute nawe abafite amahirwe yo kugira gute yo kugenda akambara uwo mudari. Ariko mu gihe ataruzuza match 5 muri saison ntabwo aba byemerewe. Uyu muhungu rero witwa Max Doman akanya ariko kose nawe agomba kuza kwitwara neza kugira ngo arebe uburyo yajya gute yafashisha Arsenal, ndetse mu mikino 7 isigaye agomba kuba yakinamo imikino kugira ngo yuzuze imikino 5 yemererwe kuzambara umudari. Araramuka Arsenal itwaye igikombe, Max Doman atarakina imikino 5 nta mudari azambara. Niyo mpamvu mbona ko Mikel Arteta agerageza kumuha iminota mikeya kugira ngo agende yuzuza iyo mikino, kuko ashobora kumushyiramo mu mikino myinshi akavunika bikarangira saison irangiye atabonye rero iyo mikino 5 mu maguru ye. Abonye imikino 5 rero mu maguru ye byatuma nawe ageze mu mahirwe yo kuzambara umudari wa English Premier League, cyangwa se ikipe nyine izatwara Premier League ariyo Arsenal, ikaba ifite amahirwe yo kuzagira gute yo kuzagira umwana muto wambaye umudari akiri muto muri Premier League bararamuka batwaye igikombe cya shampiyona. Agomba kuba rero yakoze iyo mikino kugira ngo azagire gute azagira ayo mahirwe yo kuzambara umudari, ndetse agira n'amahirwe yo kuzahamagarwa mu gikombe cy'isi, kubera yuko abakinnyi bose bahari mu gihugu cy'Ubwongereza bisa naho abenshi bagiye basubira inyuma. Rero nareba na Bukosa kubwo yasubiye inyuma, ushaka gutwara Bukosa kana Madueke wagerayo ukabona umwe wenda aravunitse, ugashaka undi muntu ushobora kuba wazana, ukavuga uti reka mpfe kuzana akakana, hari igihe gashobora kuba kaza kakigaragaza. Tekereza Max Doman baramutse bamutwaye mu gikombe cy'isi akagira nka match aheka ikipe y'Abongereza, nubwo kuyiheka ni ugutsinda ibyo bitego. Gutsinda ibyo bitego bifasha ikipe.